Kublai P Baro Ashkatup Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kibakong san menta ka singing kilong, Rai penram ka yeng kasyari ya unong le bejat lai snam shipo hajar ka kuna ha along. Sedang ke Sacred Heart Boys Higher Secondary School ya ke annual sports meet balai singi. Pan MPSC Center Kinoyalam JSU Hajantia Hills. Ban Ajingmut ke HYDC syaka KHADC pansangye I labor but trading license. Bamantag niya pai syaki kubor makamanya. Kakashari Badan Burom jang UM Kumar Special Judge Pokso West Khasi Hills Nongston. Kalarai penram ya uba prangsngi rentatiang halor ki kamle beijot ya kawe kena badang reta. Hakajing bishar kakashari kala penbena penshitom daga baset patok laisnem rengkat kakuna shipo wajar tengka. Labatharu balada umla aban siu ya kakuna un haban beteng hapatok sahandriu benai. Kakubor balapan mi na Superintendent of Police Eastern West Khasi Hills District haka sautarek unaitung arhajar arpulai ki pulit kilayo pediang ya ka ejahar persya ya uba prangsngi rentatiang arpu nyosnam kerta uba syong basa hasnong dong king ding Eastern West Khasi Hills District. Lakeno ba uladon kiti haka kamle beijat ya iwe ikan thei badang reta. Halor kani, ki pulit kila register ya kamu kok duma ha Mairang Police Station hapo ke section 506 para 1 jangka Indian Penal Code bar ke section 5 and 6 jangka POCSO Act. Kajing tokit halor kani ka muka duma laban syed haka Women Police Sub Inspector Kong A Thong ni bar hadin bala penlong kijing tokit ki pulit kila kiam ya uba prangsngi rentatiang bala set ya u ha judicial custody. Menta kaying kasyari kala ay ya kani karai laisnem hapatok bat kakuna shipo hajar tengka. Kaway na ki school kabalapaw baha hamaulay Shillong ka Sacred Heart Higher Secondary School menta kasngi artarik yayong arhajar arpusan kala penlong ya ka jingplay opening ceremony ya ka lumpong ya lekay annual school sports meet arhajar arpusan kabalay sngi ya ka bala penlong hamadan law roman maulay putmuri Shillong. Hakani kasngi uparish pris ka maulay padar telespor nonglang ulalong ukongsan. Haba ay jingkren upadar telesfor ulaong baka sport ka shime ka benta banya rap kamtam na ka benta ki kena ki samla ki badang kesan. Kahikay ki bakin te lakam yalade bakin long ki bas kem hakajing im bat kahikay ru kumno bakin tre lang bat kiwe. Hakani kasngi sedang lalek kay ningkong naka march pass drill display bat board sa kiwe pat ki jingale kay. Npenkut ya ka sports meet final haka sautar yayong arhajar arpusan. With Stephanie Hasha as the commander, Isan Bondo, Rentatiang, placard bearer, and Ari Punia Dakar. And flag bearer Baruch Kharpuri. Good morning, Father Principal, Father Vice Principal, Reverend Fathers who are on the dais, the Brother Hadrian, other invited guests, dear teachers, beloved students, parents, and all who are here invited guests. I feel deeply humbled and unworthy to stand before you at this moment. At the same time, feel very much privileged to witness before you at the inaugural function of our annual school sports 2025. This exciting occasion brings us together to celebrate teamwork, sportsmanship, and the pursuit of excellence. Sports play a vital role in shaping our young minds and bodies. They teach us valuable life skills like discipline, perseverance, and collaboration. Through sports, we learn to overcome obstacles and strive for greatness.
To make this event a successful one, many have put their minds. Kinong yalam jaga Jantia Students Union haka artarik yayong kilaya kendu ya usembut Menteri Kejela basnya Balang Dhar banbu ya ke MPSC Examination Center Hajantia Hills. Hadirin kejingya kendu General Secretary Samla Nilki Mukim ulayat hu hakilat patai kubor baka jingya keren kalong kabaseso. Nilki ula penpau ya kajing bagi samla kia kendu namar ba umdon ke center bantho exam hapo Jantia Hills kamtam ki samla ki bana nong kendong namar ba ki hapan late tho exam shadu shalong kani ka kata shibun ya ki jingdut jingsep haka por balit bawan nakaliang uba snya Balang Dhar ula kular ban shim khia ya kani ka jingut ba jingker pa jong ki samla Jantia Student Union Central Body nilawan siya nega por lebanta ban kenduk di Deputy Chief Minister di Sirnya Balang Dhar bedai bat ka examination center PSC sel po Jantia Hills penduduk Islam arjar khalai kasau ngilayo yang MPSC sel ka badai tang ka department bat kibriu jung ini po Jantia Hills ki hapan appear exam shuduk shilong ka lenti ka becengan duduk di border area ki jika ka becengan jangan kendong teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam hap kenduk ye gini ki jing teng hap ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na mal kim poi piang ko tang naga daw ka traffic jam tim tang singi kenduk ye i Deputy Chief Minister badan brom jangi bat bila kular ro yang iba kin in le ye kenduk bat Chief Minister tak singi ban ya keren mata kende bat negalian jangi ka Jantia Student Union ngi da ingu bat ngi da I kublai kadai Deputy Chief Minister nomor ba ila shim ya ganeka sinjam ke ba kerpang na benta ka Jantia Hills barok kubai but segawai ngakwa ban keren syai se government ada government kam respon ya ganeka MPSC center kumba kila respon ya ketura shilong ting kermen ba nagaliang jungi ki JSU ni hap jam segawai pat kanenti na benta ganeka issue pore nama keluarga cikren ko balang very fruitful but Deputy Chief Minister mari deiro I minister jongi iba pej jaga than jongi magi don lai gut don aru Deputy Chief Minister te kermen ba kajing ong jongi mtang sing kermen bangin yo pe ka na kajing jing nam ki khun samla halor kajing kerdu kam kerdu jam ha kajela kinong yalam ka Neutreb Youth Development Council HYDC ha ka artarik yayong kilai kendu yu CEM jong ka KHADC ba Shemborlang Renja ban pensngau shu halor kani kaman uba riwan sotun ulapan pau ha kinong thok khubor kani kajing kendu jong ki yu CEM kadai namar kani ka isi batmai kadon kajing angnut ban wanra ya ka policy thungkam thungjam ka bakhut ha KHADC nalor kata de ka isi ka baai labor but trading license syakinong bela but mahajan barjela kila kerpadru ya uba Shemborlang ban sange ano ban aya kini ki license syaki barjela tarhadu bandala ban penduna ya ka unemployment haka it kahima ba penyat ka KHDC kila ajing modru ban pentrekam da ka minimum wages habarok kawe ka jurisdiction jong ka KHDC kat baka kerteng juga tu terpomban kadeh kerteng jung kursi dan tang artili ki pom ki ba utraru de kursi manijaru de kursi no treru de kursi bar ha gitu ki pom artili ke bangi la syam ngi kolong ba abo manijaru kursi utrai kursi no tre kursi ki yo ya ketulop ke ba kam tam su ban ya ketu ka minimum wage ke belak preskat da sorga miklia kini ki we ki pom ba ki balong trai do kursi manijar do kursi no tre do kursi o long trai do kursi manager do dukar nong tribun dukar iwe kasi ondang ikli yo tau kasi batreng tung ong katnu yo tulok ong san hajar sibenai tega jingkeli menta kalong ba hatu san hajar sibenai nginle ke san hajar sibenai ngin song kali ne ngin tiet penbiang penbit ai yang hasam ne nginle ke kata san hajar takadau kani ke isu hak beide bat ka kam ka jam bat kani ke komsio ya ka bainong nong tre kadai ka badon kam tam na menta ikna samla jugi ngilei teng teng isngau ba kani klak de ka exploitation of labor
nakaliang jong keseng ni kerentang kendap dak basyang obam tasni dang wan ani hapo si council ngimpat kwa ban ya pun huri hura ngimpat kwa ban ong bangin lek start himengi hendeng lek lain pai lain tiak petiang in lek hado ngin poi hau tau thong ha kata ka point ka bangi ong ba ya kini ngim sekolah syak syo pleng ka sukar mi klia ka susna ya kini ka an tam mendap kom on dak la poi kata ka por ngim sedang ye bijing ki re hadu mentahi ngimpat kwa bijing ki ngin ikunduk syai usar basna itu di minimum wage ni la tho ya ka appointment sya u minister jong ka labor ba unde ban ya tunduk ban clarify ba hatu kani ka an ka minimum wage ka dei ka an tang na benta ban chu peni ya ki pai ba bakal adon ka an ne ka dei ka an ka basna na menta ban pentrekam de meneng wan kundu yo UCM jong ka district council hang ni ni klem kli yu ba on le kumnu lada om tre ya kani ka an namar ba ka an kam dei basna mu Kasenjuk kinongnya kali kamai hasor bat kapsor hakasngi artarik yayong kila kendu eu EM trade ba Tony Winston Lengdo halor ka jingjelei kinongnya kali kamai nabar jela hapo ka jela klem dapen biang ye kikot kisla kum ka label license Hadirin ka jingya kendu bat EM Vice President ba Shimla Ranja ulapan pau namar ka isi barem kam Shimlale AA halor kanikaman kikali kamai nabar jela kila nang jelei kat banang mi kisngi Uba Shimlad ulapan pau ka jingkermen bakani ka isi batamai kan shim ya karai ban le AA halor kani kapang. Uba Tony ulaong ban shim kia ya kani ka jing ur jong kinong nya kali ka mai ka jela. Kiru, oh, nak banlen, ladon kejing telasi ke basisin menai September, harusan tarik. Hari hadin tu kejing telasi, ladon siap kejing kerja sport, hari arsengi lagi. Tangko sausi sansui pada kila ni kamai dia. Dekai ba nakaleng tugas sen ketungi hadin sibnai bagina. Hadin sibnai nak tugas tarik ke bagila checking. Lawan ni kenduk yang IM charge dia lawan ni kenduk kemyok ban ni kenduk i nak syok ban dia keren lembaga phone call IM bila penpau dari yang tempat yok report nak enforcement di kai kecing lengok nak kalian juga seng tu kelong ba hadu adin si penai do tempat don kata report ke ban kalian di enforcement kena ban IM beri page ke kali bo dengan sno penpau saya kata kecing studio kan kalian gak siam bo Bat kumtui hadin setang kaktu kan ni lawan dapat ni kan election MBC. Ke kumtui ke lakun no kumtu tan kaling kaseng jungi menta kasni pada dari Sophia ini benta lawan meng bani kenduk ini yang berkemai di Pak Winston Tony Lengdo. Tekai ke pasunat tolong ban kaling jungi yang ba di Sophia ikan ni. Bat ni pidang ye kata nomor ka isi jungi ke ulang kabatang ya datang sita hitam. Di kembali ke besuk bakin page di singdom kamboro. Iba isi barim belak ni hagan isi ko kandu ko bakala kandu ko ba bakin page kata kamde ko basuk ai isi benai isi ki mat ngi skem ba hagan ni isi mat mai ngatrai ai ke bang i kum ka sian ni kwa ngatrai kandon ka jingun dan dikata ka persiang lagi ni ba kinde ing barokam tik ni nak banai kata kan mut kang belong ba tilak bun nomor ba nganong iti pintage mentamo kum besar badi lumuri Udi ladi saus nem hadin non rak sopsan. Hadin tu warak sau kun tu. Tikini kita depan berjalan tah ni buat jalan sendiri. Pilek kan ni kejuk. Iwan ladi kata sorak si besar warak si kun tu. Kita tak sufu yang kata karena ya support deh. Iwan yang kebayi kita karena yang si kumi pede kita jela kalau mentah karena ya support ada pergi keduk kam keduk jam tadi. Keteng Kawin nak banyak kali kemai kawin nak lat kam jam. Nak tington pergi di barjela ka penduk kam jam nak kini pun samnak sing mah. Bateng-teng apa ni kasi hidup kali mentah bangin yok biang simpor arab nai le benai. Hari kita harap ala hidup kali mentah tang sausi sensi kala yok.
kata lesi nganong lesi ka ba kitrai kali kipan kabai madik lesi ka ba rem kira bana ilmar susu isi keceka ki kimio kamai kecik babiang kiyok kamai suk ndi trai katar kala bandi gawi ka Kajantian National Council JNC lengba ka Employment Commission jongka kumsi benta ka jing pentrekam ya ka Save Jantian Mission kabala penmi pat ba ka khatsau tarik no pra arhajar arpusau mentah ka artarik yayong arhajar arpusan kalah yar shaka we neki karkhana do bilat kata ka Amrit Cement ban khandra labor license ba trading license ya ki briu ki banabar hakani ka jinglet khandra ka commission kalayalam balayalam da uba NC Shadam, Chairman Employment Commission, bat uba meban teilang Secretary ka Commission, rengkat ka jingsenran lang kinongelam ka CEC, kala sedang shwa na Amrit Cement, ban khandra ya kikot kisla juki briu ki banabar, bat hakani ka jing khandra, lalap deki pongot ki bam don ni kikot kisla ki babiang. Bat kumta ka Commission da ka wei kasur kala be ya ki mardor, bat lama hamru ya ki company ba kimdei satya ban wanlam briu nabar, klem kikot kisla ki babiang. But bamderu ban thong ye kinong tre kat baki briu ki jongi kidang la ban tre kamtam hakakam labor. Kani ka jing khandra ka seng kalong kumshi benta bandawa pentre kamno ye kamat ka baka seng kalabu hapo ka Save Jantian Mission kata ban snano de ki policy ki ba thamai halor ka thungkam thungjam kamtam haki kerdan ki ba ki briu jongi hi kidang la ban tre. JNC kata kawe kemat kebadan hopok gajan tia akan Save Jantian Mission jong gajan Jantian National Council kedeka bandawa bat pentrekam ya ka polisi bantungkam pengjam hapok ki company ki prepare ki badon hapok gajela bat kum juru ki badon hapok gajan tia Bakamtam hapok Jantia Hills ki bangila yoi badon Shibun kita ki company ki ba wan chene Hendrai wat la kataru ngiyoi ba bun ki daki dikhar po e na engem tip na ene ki wa la ban wan na Bangladesh na na kino kumbangil yoi ba kemdon kita ki kot kisla ki babiang Hendrai kadba ki khun samla jong ipat ki don hakajing ya ki long jobless wat lada kila dep ban pendep ya kata ka jungpule kaba ki bahe de kidang shong haying kimdon ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhia ya ke ka yeng kasem kalong ka jing ya ka yeng kasem bat kumjur ya ki kun samla ki bam yo kam yo jam ki kila dep ban pule de kimla ban yo tre kam sarkar bat kumjur hakini ki company ki ba kebela shimlut ya ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki andai kajing mentoy kam don pat ya ki kun samla ki badai ki try meluk kumtangi don ka kajian si ka idon kam bandawang na ka sarkar bar bentre kam ya kata ka polisi bantung kam tungjam lene ka State Employment Act nang bakan long kajing mentoy ya ki kun samla da ka badon ka ain bat banduru kumba Uba Pius Marwen MLA bat MDC Ranikor Constituency haka artarik yayong ulapli perda artili ki yeng school bathamai hamaujai Government Lower Primary School maujai bat ka Nonglo Government Lower Primary School ki badan Southwest Khasi Hills District. Yagini ki school latay haka mangtengka kabala kenjo marsau pusau laktam kawe lengba ka phase 2 funding under state scheme ka Sarkar Meghalaya. Hakani kasingi lasenran ya UMLA da uba DG Nongsit DSEO Southwest Khasi Hills District Maukarwan ba kensai Thongni Junior Engineer Education Department kinong hikai ki khna school bat kirirang ba kibalasha khot ngobha. Haka jingkran uba Pius Marwen ula ai khublei ngongo eka Sarkar Meghalaya lengba katanat puli puthi ula kular banle kumjo hakiwe pat kishnong hakisnam banwan ulayat ho Haranikor Constituency kidon nyau pautli ki school Sarkar santli ki school berngacu ong bernakubur bagi kini kirorong ba kiong teng berpenmi school berpen sna school susu abaki school ki baladon lupa teng kabu cing ya ke department wat jangar kabu cing nomor ndal ada yang kapor ki sutu ki wan sikinomi kemat di lawan nusnumi kemat apa kaladon lupa ki school umum mengin pen bahas isu tangi tu ki school ki baladon ben pen upgrade isu ndrei kadon pat ki school ki batang penmi teng kabu ya ke cing dia baidai ki school private ngamla badong babaro nyila yo pendeblut ndrei wala kataru markidon kisnong mo kipom ton ya ka school balang kindon ya ka school
government dari kidon ki school simetru ya kitoru ngiju pej ngimju yano dari ngiju ya pej na kamta kapha kamet na kamta ka lawai joki niki hep ki berit ki jungi benyo berpenepok ya kataka jingnang ka jingstar ki joki di kumbang apan pian sisin habe yadai bat ki jing dawa ka jing don kam jongki school hi kaba huai nila ai ka building ngisutu ka jindon kam kaba kumbana kaliang jopi pilaya penpau mongi dan don saki don kam ki panchana don kam saki ka kitchen shed don kam ni ka saka fencing nang ta kiwe de te na kaliang ai polem na kaliang ki jongiru na mar ba kumbang alo ong manta masipun ki kam ki ba ngihap bele don ka pan lesi na kaliang ki department ru kumbana liang iba DG no statement da DSEO jungi la ong ba habe dei ba ki kitchen shed yong ba wan mi sha ka office ke jungu in sa le shitam te habe dei ba ka toilet ru na kampa jo ki khna mo kina kaliang ka nat jo ka education hi ki ju ai sha ka PHE hi ngaji e kini kisnam ki bala develop pun tili ki khot tendar habe dei ba ki school ki bari ba ki toilet habe dei ba ki school jo ka sarkar te habe dei ba Kakenhun Nyautra Border Disputed Redressal Forum kalapha daka jingkerpa Cuk Menteri Rangba Konrad K Sangma haka artarik yayong banyakran halor ki kam ki bayadei berka blok 1 bat blok 2 ban wanra yaka syongsuk syongsan juki patpa hakini kitan hakane ka jingkerpa u chairman ka forum ba Chandami Sungo ulayathu baka regional committee ka badai ban ai report kam syam laya slok yakinong yalam shnong jongkani katan Uba Thomas Pasa nong aibut jongkani ka forum ulayathu baka regional committee balathong daga sarkar Meghalaya kam shamla le yakanu ka survey ha block 1 Uba Thomas Pasa ulaong ki jingya kini pur bat ka sarkar Assam kila sedang pur sya bernihat bat kalaban poi syadu nongpo ulamahang Karbana kaliang ka sarkar Meghalaya kam syam ai kanu ka jing pensyai halor ki jingya keren jong menteri Rangba ka Assam Dispute Redressal Forum ke mga kamusharman Chandami Sungo manda kasngi lalay ban ayo ni kaching thok PS jong chief minister naga benta kalor gani gamat ba la bonteli hi appointment di bangila pan pani kendung chief minister tambah hadu mentar ni patio te lengba jong gani kachithi ke bangila summit manda kasngi ni khot no sundon ya ka sarkar ban ka sarkar kan tembek no yangi man yaga por yaga jaka bahkan don ke jingelang ka bak kerpang apa dengan sarkar ban mangi ka trap border dispute redressal forum ha ka jingi dei bat ka blok 1 bat blok 2 te kuman shu pensyai kendiat mo te ka jingmut jungi ba ni ongi ka sarkar ban ni gendu ban pelongi ka jingelang halor kilai lagi mat ke bakong san ba kabeneng kong kedai hagi jinglap jong imo kata ke jingbu no jong ke sarkar ya kata ke khanduli bat kapsiar sektor hi nakaliang jongi hagi jing thok ladap ni ladap ong bat haka porba mangi lai kendu ya deputy chief minister kan mau cu igi terik rai ba president ru ladap ya kendu haka por jong MDA1 iba snya bahalang ru ladap ya kendu haka por jong MDA1 bat ni layo ban ya keren bat ni la ong ru ba kam don jingmut ya ka sarkar ban penhe leni ban concentrate mo ban perli jingmut ya ka khanduli ban kapsiar sektor ka bakausan hi gede ke blok 1 namar bala da wan ke blok 1 chipo Meghalaya automatically ke kapsiar khanduli ke ban bat kane ke khanduli kapsiar sektor kami tangan ka daw ka jing telot jong ka sarkar Meghalaya naga daw ka jing bom tip jungi ka jing bom nang jungi ban bat ya lau jong purusa namar ba kan itu ibe jing shisha namar ba ngade banang te mo namar bagi tu bisnong kamen I gade ke basyaw na gijay bidriw karbi kartiang san pao gade ke basyaw na gijay bidriw karbi ka langkir roy gade ke bisnong ke basyaw na gijay bidriw karbi berkata pat lo ke basyaw na gijay bidriw karbi tedei tang na gadaw basyaw na gijay bidriw karbi kisim ke buno ban peniasok no ya gade gijay ka stage karbi ang masang tedei dengan gadaw kami no gade ga jimpuri kurang nang tasami no gade kan li ke sektor Pi mensyua ki LP school jong ada district council ru gadon hamni ki khawrishon ru giyo ICDS scheme ru giyo
Bat barok itu bisnong kirung ki crime maps kirung hapok ki blog kirung hapok irul jong megalaya. Kare mentah ki sedang mentanya. Te ondak sedang berpersya ke sarkar jela megalaya jungi pat kam le yi. Yo ban le kan mama. Den ni ka daw so mino di spiri. Den ka liang jungi yum sio ya habi ni. Gila kren sai ke sarkar na por chupor. Bat kam don kam hiru. Nama kalau ada wan blog wan kuma ngau meni kini di luan lepai. Kabron kam ya galong blog. Dela dan pelejeng murthan yaga ini ka khanuli pakap ser sektor yo ngindu no yaga blok 1 ke pasamu ompe keto ngile pa CP blok 1 de na ya kremsi tela kuda tirene ka daw ni ketui ka sarkar ba nimde bani pelejeng murthan yaga ta ka blok ya kata ka khanuli pakap ser re ni de ber pelejeng mut yaga blok 1 pro bari transfer no kat kumbala de propose untuk isnem ngale te ka Pada itu ki kubor nglapoy siya bakut tarhadu bangin daya siyang biang kublay sibon.